ngani indaba zomaskande ojabula indaba zomaskande ziyojabulisa Thina nginelapha mina ngubheni wensizwa kwamaskandi yabona uisoka amakhulu uisoka lamanyala awubi nendawo uma ukuthi intombi yakho sekuthiwa isiqome kuyindawo noma iex yakho isaqoma kuyindawo awugqisi iqakala umuntu mayakuqhoshela ngaleyo nto leyo kufana nokuthi uthela amanzi emhlane wedada yabona la nto yenza usukuyishimana nje futhi uma uqhoshwa ukuthi uqonywe intombi kabani especially intombi zama-artists abathanda abantu ukuyilandela ethi umuntu engiqonywe intombi kabani umuntu oculayo ayisebenzi lonto phela ama-artists nawo awangakwazi ukushintsha intombi isimilo intombi nje mayengayiphethe kahle izoqhubeka nje lokhu iyiqomela uyabona so-ke akunasimanga nje la Msoco nje ukushimane lento le ukushimana nje lento le qala uqonya yellow bone ayisuka ayikho nje lento ayisuka ngane le akunasimanga mina ngibona isimanga la anisiyeke nje impela anisiya fuma beze makuthi bazala umntwana ke naye lo mthandeni lo kulungile phela umntwana wakho lo kamthandena ukuthi success yowakhe akwakusho nje success yowakhe ayikho nje lento la salongibhedela nina ayimpe ngani ngiyaqomela izifika mawusuqala intombi ke artist usuzogibela phezulu endlu ukutshela wonke umhlaba hayi kwahleni madoda kahle asibhedela hawu kwahleni ubushimane uyazi ushimane ke lokho ushimane niye ingane yabantu kwakufanele phela uma ukuthi na jabula nje uqomela uma ukuthi uqomela ngaphela yinhla vele ngane ujabula ukufa umlomo lo usibhecezela thina hawo hlenbo yenganini sofela khona yenganini sofela khona yenganini